हानगी यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्लाबु मणिपुर की 18 सूबा गवर्नर ओइना ngasi इम्फाल की राजभवन दा वासक लौख्रे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की माइकैदगी लमदम असिद लोइसिंदना लैरिबा इरांग असि अथुबदा लोइसिनबा ngamnanaba point 8 यावबा डिमांड अमा सेमदुना लैरे हाइना एनसीपी की नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज संजय प्रजापति ना फोंदोख्रे। अमसुंग सिक्योरिटी फोर्स ना WY टेबलेट पुदुना चलंबा मणिपुर पुलिस पर्सनल अमा फागतपा ngambगा लोइनना खुलाई कयासु फागतपा ngamख्रे। खुरमजरी ISCOM न्यूज में ताबीरी बख्वाई पुनमक पै पिंकी ओक्रमना ताराम नोकचरी पुंजासी फाउबगी मरुइबा पाउसिंग पिजरी। हानगी यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्लाबु मणिपुर की 18 सूबा गवर्नर ओइना ngasi इम्फाल की राजभवन दा वासक लौख्रे। महाक स्टेट असगी गवर्नर ओइना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस डी कृष्ण कुमार ना अरोन अथुप ngaknana वासक लौखी। राजभवन की दरबार हॉल दा पांगथोकिबा वासक लौबगी थोरम अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगतोंबम बीरेन सिंह, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स MLA सिंह, राज्यसभा की MP लेसेंबा सना जाउबा, ओपोजिशन की लुचिंगबा सिंह ओइना ओक्रम इबोबी, MPCC की प्रेसिडेंट कैसा मेगा चंद्रा, चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी एडवाइजर DGP आर्मी अमदी असम राइफल्स की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंह लोइनना मरी लेनबा कयाना सरुक याखी। अजय कुमार भल्लाबु वासक लौबा लोइरबा मतुंगदा राजभवन मनुंगदा महाकी मफमदा मणिपुर की माइकैदगी गार्ड ऑफ ऑनर पीदुना इकाई खुमनबा उतखी। वासक पा लोइरबा मतुंगदा पाउमी सिंहना हौकिबा डिसेंबर की तांग 38 दा CM बीरेना पाउमी सिंहगा उनबा अमदा महाकना मणिपुर की मियामदा लाले अपोलोजी तौजरी हाइना हाइकिबा वाही अदु करीगिदमक हाइकिबनो हाइना चीफ मिनिस्टर दा हंकी मदुगी पाउखुमदा नोंगतोंबा बीरेन सिंहना नुमित अदुदा महाकना फोंदोकिबा वाफम अदुगी अर्थ खंगदबा मरै येतनिंगबा खरना लाना हनबनी हौजिक लमदम असिदा इरांग असिना मरम ओइरगा लैफम चाफम खंद्रिबा सिंह असि लैंगाक अमा लैना चीफ मिनिस्टर अमा ओइना मदुदा थोख्रिबा मयाम अदु नुंगाइते हाइबनी मदु पुमनमक अमना अमाबु ngakminasi मसिदा पॉलिटिक्स तौरिबा कांगबु अदु इरांग पामलिबा कांगबु सिंहनि हाइना एन बीरेनना पाखुम पीखी। तुंगदा एन बीरेनना मणिपुर की ओइना ngasi वासक लौख्रबा अजय कुमार भल्ला असि मणिपुर की मरमदा मुन्ना खंगबा मिसक अमा ओइबना महाकना लमदम असिगी तुंगी याइफननबा थबक सुंसोय सोइदना पांगथोकलकनी हाइबगी थाजबा फोंगतोकिबका लोइनना मणिपुर मियाम लोइनना मणिपुर लेंगा की माइकैदगी अजय कुमार भल्ला की मफमदा तरामना Jai Balaji Masi Amna Kwigi Home Ministry da India Pumbagi or particularly appoint Manipur ki North East issue Fajana Khangba, Manipur ki issue Fajana Khangba, and we are committed over person ma laiba mana governor when la costa sunfu shwena Manipur da Santi Gilambi da ahong ba soba malakani habe thazaba le numitni thani habe doni mara yetni yela I did madam de Aigi apology to Karino have Kangaba. Humanity. Mapun Simangraba, Levam Savam later Mayamdo, Sakara Malay, Siam winner, later Maduk Matopa Mayamdo, Mayamdo, said Mayam Toina. 11 September to go. American in terrorist or go to Gaga meet the Shinkano Shirido. Israel Hamas Mayam, Sankala, Lissim someone in Faragapurga, Zanga Halamido. I don't but talk about human against humanity talking about Mayam the book. Madu they give Mayam to Dina. Madu Nungaiti, Madu Punamako, Madu Quay, Amana Nungaiti. I don't know I beg you. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP की माइकैदगी हौजिक लमदम असिदा लोइसिंदना लैरिबा इरांग असि अथुबदा लोइसिनबा ngamnanaba point 8 यावबा डिमांड अमा सेमदुना लैरे हारिबा डिमांड 8 यावबा वारोल असि NCP प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार याउना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर दा पिसलगनी मसिगा लोइनना मणिपुर की अनौबा गवर्नर दसु पिसलगनी हाइने NCP की नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज संजय प्रजापति ने फोंदोख्रे। नुमित निनी की खोंगचता इम्फाल दा थुंगलब
बगा एनसीपी मणिपुर यूनिट की प्रेसिडेंट हानगी वांगवे असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए सलाम जोई की युमदा पांगथोकी पाउगी मिफम अमदा संजय प्रजापति ना मखाताना हाइकिबदा इरांग असिना मणिपुर दा सोखलिबा कया असिबु अथुबा मतमदा मखाताना सोखंदना बतक्सिनगनी मसिगी मथक्ता मणिपुर की लाइफलाइन ओरिबा इम्फाल दिमापुर अमदी इम्फाल जिरिबाम लंबी अनि असिदा ngaiak laitana ayet pakaya ama piriba sing asisu athubada loisinana ba wafam sing taksin-gani NCP na mikhal gi damakta pukning wakal thadabagi matam oidri haina lawi party asina lumna lawriba wafam haibabu lamdam asida ingtappa purakna ba hotnaba asina oigani masiga loinana party asigi oinadi makhadagi semgatna ba hotnari haina Sanjay Prajapati na makhatana fongdoki हमारी पार्टी का मुद्दा जो विशेष रहेगा कि मणिपुर की जनता को न्याय मिलना चाहिए और मणिपुर में जो फ्रैक्शन फैला हुआ है शांति पीस हमको चाहिए और आने वाले चुनाव के लिए अभी हमने खाका तैयार कर लिया है कि हमने स्टेट की पूरी बॉडी जो है हमारे 6-7 डिपार्टमेंट हैं जैसे महिला मोर्चा हो गया यूथ हो गया स्टूडेंट हो गया किसान मोर्चा हो गया माइनॉरिटी हो गया एसटी एससी हो गया उस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी हम इलेक्शन की बात नहीं कर रहे अभी हम ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेंगे 25 के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन को हम जमीन पे धरातल तक लेके जाएंगे ब्लॉक तक लेके जाएंगे प्रखंड तक लेके जाएंगे क्योंकि जब तक हमारा ग्रास रूट मजबूत नहीं होगा हम इलेक्शन की बात ना करें तो अच्छा ही होगा WY tablet puduna chatlamba Manipur police personnel ama ngarang faba ngamkhri Manipur police na faraba police personnel adugi maming MD Abdul Matalib Kawi MD Abdul Matalib na KG taraga dasmik anirom gi oigedaba WY tablet sing adu palel mamang lekai digi Kakching district tamna puraga lakpa ki lambida fakhi bani hairi Nakal amaromda numit asimaktada Manipur police na lona thinkraba lalawlup KCP PWG gi gadarama faba ngamkhre faraba gadara to ki maming mayengbam momocha maitai chahini fugani thoi laifamna Kakching district ki manung chana laiba Bijoypur mathak lekai dagi ni hairi mayengbam momocha maitai dagi mobile phone amasu recover tauba ngamkhi Security force na chingamadi tampaki chingningai oiba mafam singda thi bahumba thabak makhata na chatharakpada Churachandpur district ki Saivo village forest area dagi khutlai kaya recover tawba ngamkhre recover tawraba khutlai sing adudi magazine yauba SLR ama SBBL countrymet ahum 9mm pistol with magazine ani 7.62mm live round ahum amadi SBBL ki kapayari banoi maru taretni Lona Thinkraba KCP PWG की Anti Drug Task Force na mayai kaba nisa heroin number 4 sizinaba miyoi kuntraga tare Thobal district ki usoipokpi dagi fagatuna punna wakhal tamina kre hairi KCP PWG na thadorakpa cherol amana hai naha oiriba tungi yumbirel kaya drug ki ipakta iragna duna lamdam asibu Maham tahalakliba miyoi singi leifam oirakliba asi aikoina khangna chatpagi tangai fadaba lei maram aduna drug ta laijuruba naha kaya kalauba haibasi KCP PWG gi tangai fadraba thaudangni makhata na loop asina miyam ga loinana drug ta laijuruba sing kanbagi thabak paikhatpada miyam na su mateng pangbiyo haina party asige PRO chingkhai nganbana khutyek piduna thadorakpa cherol amada pauzelakli Richer scale mariga dasmik ama yauna ngasi Myanmar amadi Manipur gi lonaba mafam amada yuha hakre ngasi ayuk pung taraga minute ahum taba matamda hakiba yuha aduna Manipur gi mafam kharada su nikhan ki haina National Center for Seismology na social media da thagalakpa post amada hairi ningsing bayai ngarang su Churachandpur amadi Tamenglong da Richer scale ahum ga dasmik ama amadi ahum ga dasmik nipan ki chang da yuha hakibani Democratic Students Alliance of Manipur Desam Jiribam District Council na sinduna Desam Jiribam District Council gi Babupara Jiribam da leiba office ta ngasi the impact of present crisis on education in Manipur haiba theme da Desam gi kunga humdoi shuba Foundation Day of Democratic Students Alliance of Manipur gi safong khiba kumon numit mapung fana pangthokre ngasi gi thoramasida Ethno Heritage Council Jiribam District Council gi advisor Hamom Dhoni Maitai Democratic Students
Students Alliance of Manipur Desam Ziribam District Council ki President Thokchom Santosh, Women Association for Socio-Economic and Development Ziribam District Council, Waset ki President N. Nivarani Devi, Ethno Heritage Council Ziribam District Council ki President Sanjam Sainik Kumar Singh Amadi, Founder, Executive Member, Desam Head Office ki Deputy Secretary, Education and Academic Affairs 2002-2003 gi Wahengbam Premchan Haribam Yui Singh Asina Athoiba Mitunglen Singh Oiki. Universal Friendship Organization UFO Sajal Academy gi chahi khudingi chathaduna lakpa Nongpok Sekmai da leiba Nongpok Ningthau Khurumba gi thoram ama ngarang wakching gi ni panba numitta pangthokre thoram aduda Manipur gi mafam kaya dagi lakpa UFO gi members singna saruk yaduna pangthoki loinana thoram asiga mari leinana lamdam asida khunda minariba miyam gi mafam da yaifa pauzel su pirakli Anoba chahina lakpada mamang chahi kumjali singani ga supna kunga mari da thokiba amaga hatna sunaba nungsina daba amadi ekoi maselgi marakta yeknaba thamlamba chayetnaba singleiramba pumnamak adu kumjali singani ga supna kunga mangana lakpada chayetnaba singasi loisin khiduna chaukhatpa yaifaba amaga nungsi chanana ingchitna lan leitaba maitrabak amok ominarasi haina Universal Friendship Organization ge maikai diki miyamda pauzel pirakli Haukiba kumjali singani ga supna kunga mari gi December gi kunga taruk gi kunga nipan fauba Kolkata gi Kudiran Anusilan Kendra West Bengal da pangthokiba 8 India TIA International Taekwondo Championship 2024 amadi December gi tang kunga nipan gi kunga mapan fauba Shri Vishuddha Saraswati Vidyalaya Kolkata West Bengal da pangthokpa manga suba National Open Kyorogi and Pumsa Taekwondo Championship 2024 da Laima Pokpam Yaikhomba Maitai Apokpa Laima Pokpam Romi Sagolban Maino Lairakta Laibana Championship Ani Asida Gold Medal Amadi Silver Medal Laurakpada Young Pillars Union Sagolban Maino Lairak na Thadorakpa Chelo Amada Hainingai Laitana Nungai Pafongdorakli Amadi Tungda Lakataba Championship Sing Dasu Hena Mai Pakpa Purakpa Oirasanu Haina Club Asiki Maikai Yaifa Pauzel Pirakli Oriental Scopes all amangasi ayuk paiba ngamdana taraga lairambadagi singjangmai Mongkhang lambidagi dhimi nongmai kakpamna rescue tawkhre paiba ngamdraba Oriental Scope all adu treatment tawraba matungda mafam chaba masagi leifam thiduna kangla manungda thadokre hairi Churachan Maharaj ki sanaya thangmatung inna Lairen Mayum Ibungo Halsingna, Induna Kumjali Singamaga Jamapan Kunga Mangada, Laibak Pungjau Tinduna Sanako Nungda, Lamdam Asiki Ihan Hanba, Manipuri Lolgi Drama, Nursing, Awangamba Sanaki, Manipuri Lilagi, Manglam Chat, Hangatna Yengbada Kumjali Singaniga Supna Kunga Manga Asi, Manipuri Drama Gi Khongchat, Chahi Chama Mapung Faragle, Maramasina, Critics Forum Manipurna Kumjali Singaniga Supna Kunga Manga Asi, Manipuri Drama Gi Chama Suba Chahi Komon Haina Mingthonduna, Tongan Ba Thoram Kaya Pang Thoklagani Haina, Forum Masina Thadorakpa, Jerol Amana, Kangalagli. Langmaidong Higher Secondary School Langmaidong gi Satra Singhi Maikai dagi Principal Dr. Urmila Khetri Mayum gi mathakta complaint lakpadagi Desam Kakching District Council na school da changsinduna field visit chatlubada Principal laklamdaba yauna tongan bihiram kayada sothanaba maram oire Desam Kakching District ki Maikai dagi wari sanana bahaiba matamda paukhum fazana piraktaba amadi haukiba kumja lisingani ga supna kunga marigi November thagi ahan bachayol dagi hauraga ngasi fauba school laktaba asina school gi academic asi phone gi khuthang da chalairakpa gi fibam amada lakpana maram oiraga school gi academic ta asoiba kaya lakle maram asina Desam Kakching District Council gi maikai dagi hayeng January gi tang ahum fauba matam piri masida Principal Dr. Urmila Khetri Mayumna matam chana laktaba thoklabadi Desam Kakching District Council amadi Langmaidong Higher Secondary School gi mahairoi singa khusam naduna oja asibu matam chuppa gi oina boycott tauba amadi mari leinaba authority singda che tharagani haina Desam Kakching District Council ki President na Fongdorakli. Loisilakpada maruiba pau amukhana thamsari.
हानगी यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्लाबू मणिपुर की 18 सुबह गवर्नर ओइनंगसी इम्फाल की राजभवन दा वासक लौख्रे। Nationalist Congress Party NCP के माइकैदगी लमदम असिदा लोइसिंदना लैरिबे इरांग असि अथुबदा लोइसिनबा ngamnanaba point 8 यावबा डिमांड अमा सेमदुना लैरे हाइने NCP के नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज संजय प्रजापति ना फोंदोख्रे। Security Force na WY tablet puduna chatlamba Manipur Police personnel ama fagat pangambaga loinana khutlai kaya su fagat pangamkhre। ISCOM News na sandok jaba Manipuri pau pungja sifaw bagi oinadi matang swais da loisinjare makhataba pau singidamak ISCOM News pa dumak mityeng ta duna lebi।